ka hina mavona mhaka leyiwani i yikulukumba too much. Mhaka ya Gagash na Skoni hey Charlotte hayi hambi mayivele munhu ya lamawani madoda munhu wa swi tiva ku i le ku lavisisiweni kusukela 2024 a kha swi tiva ku i le ku lavisisiweni 2025 a qhuveka na ku yiva 2026 a qhuveka na ku yiva hi madoda van'we mari ku yimeleleni ma ni tivi na ku se mi yimelela yini va ri milandzu ya ha ri ku teni ni vuri ntolo ni ku lava a hi vona vo yimeleriwa lava mbirhi a ve le ku vulavuleni ka ntiyiso va na xihundla Maluleka ntivi bale kwalaha ku yi lavisile ku tenga hi ku yini hi ku mali ya mapedi va dye hinkwayo mali ya swipuku swa mapedi va tsutsumela ka Maswanganyi mindzuku ya ka Maluleka yi tivi Maluleka la ku tenga ku yini kumbe Ngobeni Chabalala Baloyi van'we mari ku yimeleleni vanhu lavambirhi a ku na bail leyi va nga ta yi kuma bail leyi u va kuma bail vanhu va ta va dlaya va vonaka hi ku rhumela ma-security ya gada yindlu leyi hikuva va yi tiva damage leyi ene van'we a mi yi twisisi damage leyi vanhu lava va nga yi endla. This is a record leyiwa ya tibukwini ta South Africa leyiwa ya tibukwini ta South Africa milandzu ni vona yi fika 50 leswi vulaka ku vanhu hinkwavo lava nga pfuna hi Charlotte Skoni va ta mangala mi titweni makuwa diri ka ta khomiwa vanhu diri foniri la left right and center va vona ka SABC va vona ka TV ku lavo hi vona va nga a va khome case ya hina mo hi lava ku ya chekisisa ku mali leyi va nga hi niketa yo a yi helerini na ni ri nandzu lowu u kulukumba ngopfu a va tshami jele once va nga ha humi a tshami jele va nga ha humi swipfunchumu ku hi ta bambetelana mi kha mi swi vona na n'weku vanhu lava va ndle damage yin'wanyana ya ku chavisa ngopfu kumbe loko ta hlayiwa milandzu leyi helela hi koho mi nga ta swi twisisa ku vanhu lava nandzu lowu wu to va wo sungula la South Africa wu ya ka tibuku ta South Africa. This is a history. Ni vona death penalty la leyi ni vona life sentence leyi is a life sentence i dili ka jele leyi a ni mixisi yi nga fiki 30 milandzu leyi xaxi yi nga 13 hi 2 weeks makuwa dikadiwi foniri la left right and center vanhu va la ku mangala a ku na bail leyi va faneleke kahle va nga ha vulavuli bail hi bail va nga ha vulavuli bale sivara va ka Maluleke ku ni teke ka n'wina ka Maluleke phulani byi hola vulavulani na vo va lava yin'wana loyara va ta mbisa hi swipuku vanhu lava va ta mbisa hi swipuku vanhu lava mi nga fambi mi defenda mi nga swi tivi ku mi defenda yini. This case is very very big, is bigger than you bale sivara va ka Maluleke mhaka leyiwani yi kulukumba ngoni le ka n'wina lava va nge humi jele lava mina beja loko vo huma vanhu va ta va dlaya loko vo huma jele ni ri community yi ta dlaya vanhu a nga yembi Thobejani a ku Skoni va ri va ta ti dlaya loko va kuma bail ma swi vona ku va swi tivini ku damage leyi va nga yi endla i kulukumba njhani. Mese no twela vanhu ana vhele Bibele yi vurini ku ni ta ba vana hikwalaho ka ku homboloka ka vatswari vana va twa ku vava sweswi i family vana va nge le ka problem i vana lava nga tisiwa misaveni vatswari va vona va yiva mali va tlhava gweviwa va famba va siya vana lava man'we mi le ku beni ka mavoko mindzuku ta hlayiwa xivongo xa ka n'wehe ku xi dyeriwe mali kokwana. Makale is very very big and it's painful. Loko mo langutisisa vanhu vo tala lava va nga a va tirha kahle vana va vona a va nga kombeli ka vanhu kambe loko va hundza emisaveni vana lava va sala va hlupheka
vatswari va nga siyi mali hi va blame hikuva vatswari a va siyangi mali kasi mali yi dyiwini hi vanhu va ku fana na va Charlotte ya tshemba njhani tiloyara mara ku ri guys have you ever think about how this case yi nga hi xiswona mara ku nga ri timhaka ta ku munhu favor munhu mara ma yi tiva pain ya ku i ri mutswari i tirha i tirhela vana i lova mali ya wena ya dyiwa vana va dropa out na le xikolweni vana lava a va ri na a bright future leyi loko vatswari va vo va hanya a va provide and a va supporta kambe loko va hindzini emisaveni va ti byela ku sweswintsongo vatswari va nga swi siya swi ta hi yisa tiyunivhesiti hi ta ncengancenga hi swoho hi za hi kula mali yi fika yi dyiwa so hi madoda yi dyiwa hileswaku and a vo yi dya va miyerini va yi dya va kha va rasa va yi dya va kha va rasa va yi dya va kha va bombisa va yi dya va kha va hleka vanhu bale humani maleke humani ka case humani maleke ka case yaleyo mi nga zi mali ku la ku hakeriwa hi mali ya vafi maluleke humani mi ta tenga yin'wanyani milandzu because mi ta kuma moya yo biha swipuku swi ta mi holovisa maleke humani mi tshika vanhu valava kwala jele va tshama vanhu valava va tshama kwala jele in fact va nga ha humi va nga ha humi straight until minandzu leyi yi za yi hela until nandzu lowu wu za wu fika makumu because sweswi ku na vanhu vo tala va tisaka milandzu atafuleni leyi lava ho ka hi nga va tiveki that's why mnuku sweswi mi le ku beni ka mavoko n'we mi le ku ya sapota munhu you don't know ku mindzuku ku ya hlayiwa xivongo xa ka n'wehe kumbe xa ka mani va la ku huma jele va ya kwini va enjoyini vutomi musi va drivini timovha ta ku durha va dyini va dyela henhla va traverini ti-country va mbarini va mbala ku durha i ncini xin'wana lexi va lava ku humela xona hi ku loko se va huma va ta va ri broke mintirho yi ta va se hi herini ku ri va ta va ri broke va tlha va hundzuka swihlekisa a va tshami kwale jele a va tshami jele sivara humani ka case maluleke humani ka case ni swi voni mi tikhome nhloko bale lani ku hi teto manana va swi tivi na bale ku vo va tiva milandzu yi ri yimbirhi jikijiki hina hi twa ku dyiwe mali ya vapedi vambirhi se ku dyiwe ya vunharhu ku dyiwe ka maxangani se ku nghena tikholi ta ku tala milandzu leyi se yi tele va hetini mali ya swipuku vanhu lava n'wina mani swipuku swa mapedi hele fu se va tsutsumela hala kaya sweswi va nga rhangile ka maxangani mi ta swiki ya to ni ri mi ta titwa Demasiado.